aheruka Kigali. Yego rwose twaganiriye ku bya FDLR n'impungenge biteye. Iki kikaba ari ikintu cy'ingenzi mu kugera ku masezerano y'amahoro. Nureba ibiganiro byose byakozwe, iki nicyo kintu cy'ingenzi u Rwanda rushingiraho, ni nacyo kintu cy'ibanze kizashingirwaho mu biganiro cyangwa se amasezerano y'amahoro agiye gushyirwaho. Buri muntu wese agomba kumva yuko atekaniwe ku kintu nk'icyo giteye impungenge umutekano, yaba muri iki gihe cyangwa se mu bihe bizaza. Uyu mujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo vya Afrika yanavuze ko Amerika ifise umugambi wagutse wo gufasha Kongo kwiyubaka igashika ku iterambere rizungukira n'akarere, ngo mu gihe asanzwe hari n'abandi bafatanye bikogwa ba Kongo. Bwana Bulos avuga ko abanyekongo bonyene bazokwihitiramwo bamaze kubona ubafitiye akamaro kurusha. Urakoze Robert Patrick Misigaro. Tugume mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi aho bukera umwaka kuzoburumanye kuva habaye irindimuka ry'imisozi rikomeye ryabereye ku mutumba Gabaniro zone Gitaza komine Muhuta mu ntara ya Rumonge, ryatumye imiryango y'ababa 500 ija mu kaga. Iyi miryango yavuye irungikwa gupanga amazu mu burere butekanye, ivuga ko itaronka ubufasha kandi ko yugarijwe n'inzara. Inegura ko inzego z'igihugu zitanabemereye kuja kurima ku mitumba ya Jivako kugira yironderere utwifungura. Mu buyobozi bw'intara ya Rumonge bamenyesheje ko ingingo yafashwe mu ntumbero yo gukingira abo banyagihugu. Jidas Ihunda Impundu yishikigabaniro maze adutegurira inkuru ikurikira. Ndahashice hari ubundi hari namosheje ncankorera kubera nk'ubu uyemba iyo mpanze bakomeza banyiruka kuzana amahera yo gupanga inzu naza aha Juvan banzira bose ahagaze mu kibanza cahoze mu inzu ziwe. Ubu nta kimenyetso na kimwe cerekana ko hahoze inzu zose zahitanywe n'irindimuka ry'imisozi yabaye mu kwezi kwa 4 mu mwaka uheze. Naho rero murabona n'ingene bimeze nta nikamba mbiri mfise. Inzu ziwe aracibuka ingene zari zimeze. Hari inzu ziwanje jine z'abahungu biwanze 3 bararamwe, imwe n'iyindi mu yabamwo abakobwa, n'inzu yiwanje nyene ndakiriramo abashiki hama n'indaro n'igikoni cy'impene zararamwe. Ku mugoro w'igenekerezo rya 19 ndamukiza niho imisozi yo ku mutumba Gabaniro yarindimuka ihitana ibitari bike, harimo imirima, amazu n'ibitungwa. Imiryango y'ababa 500 yaciye yegeranirizwa ku ishure ry'imyuga rya Gitaza kugira ifashirizweho. Mu nyuma yavuye irungikwa gupanga yemererwa amafaranga yo kubaho no kuriha inzu, ariko iyi miryango ivuga ko yahawe amezi 3 gusa, mu nyuma ngo ikaba yacitangura kuyimenya. Uno musi negura ko inzego z'igihugu zitayemerera no kuja kurima ku mitumba ya Mokako kugira yironderera ivyo kurya. Nuko ubumona twaduzaguye tuno duharage twabaye nyene kuza kuyiyiba bari batubuzize ngo ntiturime. Ubuye ubona ko twatiye nyene nta muntu yaciye ibiro 2 ko twaronka amafaranga yo kugura izindi mbuto. Venera ntawe yamara yahoze aba haruguru yo kwa Juvan, nawe nyene yariyivye aja kurima karima gato ya kitomati. Hashaje kuba nk'abashaka kutubuza yuko ngo ntiturime, natwe niho twavuki ko cyane rufise rukora turashaka kuza tukafa kurima muco turima nyene ko nyene kuko nta handi turi buzahane. None babanki nababwira gute? Bo batubuza ngo ntiharaguma ngo twaba tugiye gusigura. Aba banyagihugu bavuga ko babayeho nabi, basaba inzego n'intwaro ko bareka bagasubira kurima ukuri kwamye mu mitumba baturutsemwo kandi zikabaronsa n'uburaro. Dufungura iki tugenda gutsa kabaro bakaduha kanoti tukaza kugura gafu no duharage. Zenifuza gusaba aho noba no twonja nk'ubu turi mu nzu z'impangano, none turoguma mu nzu z'impangano kugeza ryari. Usaba kwere ko bafuma nimba hari ishiramwe ifumi dufasa ikafuma yiyungunganya ikatufuma itugura ahantu twoba ko nimba ataho boduha. Mu buyobozi bw'intara ya Rumonge bashimangira ko atamunyagihugu n'umwe arikuriwe gusubira mu mitumba ya Gabaniro. Abdul Ntiranyibagira n'umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari. Gusubira ku mutumba ntibishoboka kuko hajya n'ahantu habi nta numwe turasuzumene igihugu. Intora nabagira neza no kurima ntihoja kurima. Oya kirazaziririzwa bakarima bavaye. Kirazaziririzwa. Kuko ntituzi ujya mutumba wahana mbega bagiyeho bigaca kandi bivyuka bajana ninde azokibazo ico kibazo. Uyu mutegetsi avuga ko abari basanzwe bafise amatonga handi bo bamaze kugenda ngo basavye kubakirwa gusa. Asigura ko ubu hariko higwa ikibazo c'abasigaye. Jidas Ihunda Impundu Imuhuta.
Urakoze Jedasi Hundi Mpundu. Ubu ni saa 11:43 muri studio za BBC i London. Ni saa 12:43 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Aya makuru murayumva no kuri Kisoro FM mu manuko bwa Uganda, kuri Radio Humuriza FM n'isanganiro mu Burundi, ku rubuga rwacu rwa Facebook live na rwa internet ariko BBC Gahuza Miryango. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Tuja mu Rwanda nyuma yo kurokoka genocide yabaye mu Rwanda mu 1994 yahitanye ababyeyi n'abavandimwe bose afite imyaka 15. Vestina Mukantwari yabaye mu buzima bushaririye aho abo mu muryango kwa se bamufata nabi bimusunikira kuba mu muhanda. Nyuma y'urugendo rurerure Mukantwari yashinze urugo. Ubu n'umubyeyi w'abana 4. Ubuzima bwe bwarahindutse kuko yanashinze uruganda ruto rukora amasabuni. Mukantwari atanga inyigisho zo gukora amasabuni, akibanda ku rubyiruko rutishoboye cyane cyane ahereye kuba babanaga mu muhanda n'abakobwa babyaye imburagihe. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yaramusuye adutegurira inkuru ikurikira. Uyu munyu muri litiro nk'eshanu tugomba gukoresha byibuze garama nk'J125. Uko ubuzima bwacu bw'isabune ku ruganda Imbonirera Limited ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, Vestine Mukantwari arigisha urubyiruko rutandukanye cyane cyane urw'inzererezi uko bakora amasabune. Icyo gihe ubikora gutya kugira ngo n'umunyu wivange neza kandi Mukantwari warokotse genocide muri 1994 ubwe yabayeho ubuzima bwo mu muhanda kuva afite imyaka 15. Amateka aranze igihugu cyacu abayeho amacakubiri ari nayo yatumye genocide akora abatutsi baho. Mama wanjye yashatse mu bwoko bw'abahutu, noneho genocide ibaye ifamiye yo kwa mama yose ihungira iwacu. Papa duhagararaho yanga kwica mama n'abavandimwe ba mama ngo natwe atwice kuko n'umuryango wari waramuciye, kuko nyine izo ngenga bitekerezo zari ziriho. Papa yemera kugumana natwe kugeza ku munsi bamwiciyeho bakamwicana n'umuryango wanjye wose. Mu bantu 11 ninjye wabashije kuvamo ndiho, nubwo nasigana nje ndi ikimugari. Rero muri ubwo buzima bwose bwo gutotezwa, bwo guhozwa ku nkeke, nibyo byampushinze kujya mu muhanda kuko nabonaga ko abana bo mu muhanda urumva navuye mu cyaro bitangaruka mu mujyi. Rero urumva ahanini nagiye kuba mayibobo meze nk'uhunze n'ubuni nanjye ngo batazanyica. Avuga ko yamaze imyaka 5 mu buzima bw'inzererezi mu Rwanda zizwi nka marine cyangwa mayibobo, atunzwe n'ibiyobyabwenge kugeza agize imyaka 21 aribwo yashinze urugo. Ubuzima bugahinduka kugeza ubwo ashinze uruganda ruto rukora amasabune. Hashize imyaka 31 mu Rwanda habaye genocide yakorewe abatutsi. Avuga ko amaze kongera kwiyubakamo icyizere cyo kubaho kandi ko ashishikajwe no guhindura imibereho y'abari mu buzima bugoye ahereye kubo babanye mu muhanda. Uyu numwe mu bana b'abakobwa babyaye bakiri bato maze guhindura ubuzima. Murabona ko ari umusirimu, ari na benshi baze guhindura. Ubu bamaze kurenga mu 100 kuko araho nagiye nkora ibiterane nk'ibi byo kurwanya ibiyobyabwenge, nkasiga bagiye nko kubatiza nk'ubu mu mwaka ushize mu kwa 12 igiterane nakoze nabatirishije mayibobo 89. Nk'ubu hano aha twicaranya harimo nk'abantu bageze kuri 20 batanyishyura n'igiceri cy'10. Umvishe ko harimo abamama baturuka iyo kure, ntago bose arabo muri no quartier, hari n'abaturuka Icyangugu, akaza ari ibitenge bitwaye ku mutwe nara nkabona ni nka mama. Dusura Vestine twasanze afite umushyitsi. Byishimo Jean Marie Vianney babanye ari za mayibobo, bafite byinshi bibukiranya. Twahorera kwigaratiye kunywa nyine kore, ano twongera kore mu sikirara kuri yanza. Uko twaterananga ishere turi kunywa kore n'urumogi. Umwe twamura mutavuga tungu leta yamutwaye cyangwa mu kimwe Nyabarongo yamutwaye. Ubwo rero ngize amahirwe ko nago nari maze imisi namubona, ngize amahirwe tukubitanira hariya Nyabugo hari munsi ya Kiruhura habaga urusengero rwitwa niba ari ni ADPR Kiruhura. ADPR kiri munsi y'umuhanda. Niho twakubitaniye. Ubwo ni yigeze ambwira ko yari masenga, ahubwo yambwiye ko narinje kubatumira. Kuba arati iki twawe mwihangane twe turaganira nk'imihanda tugihura none yari yacomye ijisho ryahiye no kureba kuri invitation ukuntu nyine umuntu abaga yanyweye itabi amaso atareba tukabona ni nk'inyenyeri zamanutse. Mu buzima bwe bwa buri munsi kandi Vestine Mukantwari yatubwiye ko ari umuririmbyi akibanda cyane ku byaranze ubuzima yaciyemo. Yaturirimbiyeho gato.
mukomeze urugendo muramenye ntimucogore intwari ku rugamba ntizisinzira ntizinanirwa ntizitaka inzara iyo ababisha baje ntizitatana ziterana imbaraga ntizigambanirana zikorera ku gihe mu byo zikora byose irasiwe ku rugamba ntibayita mu ntambara ingabo zirakundana ingabo zirafashanya ntizisigana no muri bikeya zirasangira. Ejo mu kiganiro cy'imvo n'imvano tuzabagezaho ku buryo burambuye ibyo bikorwa bya Vestine Mukantwari akora. Ubu n'umwanya w'ikiganiro cyabaza muganga mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Ubu mu kanwa kagizwe n'ibice binyuranye, hari mu kanwa hari ya hejuru bita mu rusenyero rw'akanwa cyangwa mu nkanka, hari impande z'akanwa twakwita wenda nk'ari inkuta z'akanwa, hari hasi hafi y'ururimi, hari ku mashinya, hari n'ahandi imbere ku iminwa tureba imbere hanze asohoka. Ibice byose bigize akanwa. Stomatite rero ni uburyo bya bice byose tuvuze bishobora gufatwa no kubyimba, hakaba hashyuha cyangwa se umuntu akababara, ubundi ukaba wagira umuriro ariko ngo aho hashyushye bishobora gutera umuriro muri rusange. Ikindi twavuga nuko ashobora kuba hatukura. Ibyo bintu byose iyo tubihurije hamwe nibyo bita inflammation yaho mu kanwa niho bita ibyo bita stomatite. Ubwo rero biba byagenze gute kugira ngo nyine aho mu kanwa himvumbagatanye gutyo hagira iyo inflammation ya stomatite? Biterwa n'impamvu zinyuranye, ariko buriya ibintu byose bituma umubiri usa naho ugira intege nkeya bishobora gutuma mikorobe zifata mu buryo bworoshye ahantu. Ubundi mu kanwa habamo mikorobe ziberamo ubusanzwe ariko zitagize icyo zitwaye umubiri, ariko igihe umubiri wagize intege nkeya za mikorobe ziboneraho zikagira imbaraga zikataka umubiri, noneho umubiri ukarwara. Mu bintu bituma umubiri ushobora kugira intege nkeya twavuga ibintu binyuranye. Tubwe nk'abantu bafite indwara zitandukanye zituma umubiri ugira intege nkeya nka diabete cyangwa se igituntu, cyangwa se nk'abagore batwite nabo umubiri wabo ushobora kugira intege nkeya, cyangwa se abana cyangwa abasaza cyangwa se abantu barwaye kanseri cyangwa se bafite agakoko ka sida bashobora gutuma umubiri wabo ugira intege nkeya, noneho nabo bakaba bafatwa na stomatite. Ikindi gishobora gutera uburwayi bwa stomatite ni nk'imihangayiko, icyo bita stress, cyangwa se umunaniro. Ibyo byose bishobora gutuma umubiri usa naho ugira intege nkeya, ubwo burwayi bukaba bwagira. Ibindi twavuga bishobora gutera stomatite ni indyo ikeneye ku mavitamine, cyane cyane nko ku bana burya iyo atabonye vitamine zihagije ashobora kurwara ya stomatite. Ikindi twavuga ni ibintu byose bishobora gutuma ya mikeze cyangwa se mu kanwa hangirika, wenda nk'impanuka cyangwa se urugero nk'abantu bafite ari amenyo artificiel, amenyo y'amakorano kujya agenda ashyiramo yakuramo, hari igihe bishobora kwangiza harakushinya bikaba byatera stomatite. Ikindi twavuga ni isuku nkeya, nabyo bishobora gutuma stomatite iza. Yego, rero stomatite mwavuze ko ari ububyimbe n'ibindi bimenyetso, byaba biterwa n'utuhe dukoko se? Za mikorobe twavuze zishobora kuba virusi, zishobora kuba ibyo bita bakteri, zishobora kuba ibyo bita champignon, cyangwa se bikaba byaterwa n'izindi mpamvu wenda zinyuranye, ibyo bita traumatisme, ikintu cyatuma hari ahantu hangirika. Ibi byose bishobora gutuma ahantu hasa naho harwara. Izo mikorobe rero zitera hari ahantu zifata muri butandukanye, zikaba zatera ibimenyetso bitandukanye bitewe na mikorobe zarizo. Ibyo bimenyetso rero ni ibihe? Iyo umuntu yarwaye biriya bimenyetso, hari ahantu hasa naho hashyuha ubundi hakabyimba. Iyo habyimbye ashobora kusa naho hashwanyukana bikita gutyo, noneho hakazamo akantu kameze nk'agasebe, ubundi bakita afite niko kagaragara hari mu kanwa. Ako gasebe karababaza cyane, gashobora gutuma rimwe na rimwe n'umuriro uza, umuntu akaba yagira umuriro. Stomatite rero akenshi igaragazwa n'ibyo bisebe biba biri mu kanwa. Utwo rero dusebe ntidushobora kugira ingaruka ku muntu? Dushobora kugira ingaruka kubera ko akenshi iyo umuntu arwaye utwo dusebe, icyambere arababara, agira ububabare bukabije mu kanwa, kurya bishobora kumugora. Iyo bikabije n'igihe no kuvuga bimugora kubera ibyo bisebe mu kanwa. Izi ngaruka akenshi iyo zatewe na bakteri, hari igihe bitera icyo bita abse, ni ibibyimba by'imbere mu kanwa bizamo n'amashyira. Iyo hajemo amashyira rero akenshi urumva nayo biba bikabije, igihe bijyana n'umuriro, bikaba za mikorobe zacengera zikajya no mu maraso, bigatera icyo bita sepsis. Ni uburyo mikorobe zari zirundaniye ahantu hamwe zicengera mu maraso zigakwira umubiri wose, umuntu akaba yagira ibibazo aho zitari ziri zikahagera. Ni ibintu bikomeye kubera ko
itavuwe ishobora no guhitana umuntu. Uburwayi rero buravurwa muga? Ubwo burwayi buravurwa. Kubuvura icya mbere muganga arabanza akamenya impamvu zabuteye akarizo avura, ariko n'ibimenyetso arabivura cyane cyane ko mu bimenyetso twavuze harimo ububabare bwinshi. Muganga ashobora gutanga imiti igabanya ububabare, ashobora gutanga imiti ishobora koza mu kanwa kugira ngo bya bisebe byo mu kanwa bise naho bikira. Hari imiti bajyaho umurwayi yinyugurisha mu kanwa. Ashobora gutanga imiti rimwe na rimwe antibiotique bitewe na mikorobe uko zimeze, niba ari mikorobe za bakteri cyangwa se niba ari za candida albicans ashobora gutanga imiti ivura candidose. Mbese bityo bitewe nuko muganga yabibonye. Ariko iyo hajemo ibyayi byemba bizamo n'amashyira, hari igihe biba ngombwa ko muganga wabimenyereye avura abaze akagenda agafungura cya kibyimba agakoramo amashyira akabona gutanga n'imiti yindi inyuranye. Muganga Cyril Semana watubwiraga kudusebe tuza mu kanwa bita stomatite, ni naha rero dusoreje. Muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga Cyril Semana mweko muraganira. Ubu naho dusubiza ijambo Yves Bucyana mu kiganiro c'inkino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereho neza bakunze imikino kuri BBC. Amakuru nyahere mu Rwanda mu gikombe cy'amahoro. Umukino ubanza wa kimwe cya kabiri hagati ya Mukura Victory Sport na Rayon Sport wakirinwe iminota 27 gusa mu cyumweru gishize, byamaze kwemezwa ko uzasubirwamo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Uwo mukino wahagaze kubera impamvu z'umuriro wabuze ku kibuga, nabyo bitewe n'ibibazo ngo bya tekinike. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Ferwafa rishingiye kuri raporo yakozwe n'umusifuzi ku byabaye. Komite y'iryo shyirahamwe y'amarushanwa yemeje ko umukino uzasubirwamo. Iba ariko Rayon Sport mu Rwanda izwi nka Gikundiro ntibikozwa, ivuga ko yaba irenganiye mu cyo yita uburangare bw'ikipe ya Mukura ku kibuga cyayo, ahubwo igasaba ko Mukura yaterwa mpaga. Nkiri mu Rwanda kandi shampiyona y'igihugu izakomeza mu mpera z'icyumweru. Imikino myinshi izakinwa ejo kwa gatandatu, harimo Muhazi izakira Rayon Sport mu gihe APR FC yo izaba yakiriye Etincelle, naho Mukura igakina na Kiyovu Sport. APR FC ya mbere irusha Rayon Sport inota rimwe. Mu Burundi naho shampiyona y'umupira w'amaguru izakomeza. Umukino witezwe cyane ni hagati ya Aigle Noir ya mbere na Flambeau du Centre iri ku mwanya wa gatatu. Umukino uzaba ku cyumweru. Bumamuru ya kabiri yo izakina na Dynamique ibarizwa ku mwanya wa 13. Vitalo izakina na Deira, naho Interstar ihure n'Amasipiri. Ku mugabane w'Uburayi ikivugwa cyane n'uburyo ikipe ya Manchester United yaraye ibonye itike ya kimwe cya kabiri y'igikombe cya Europa League, isezereye biyigo ikipe ya Lyon yo mu Fransa ku bitego 5-4. Wari umukino udasanzwe. United yari yatsinze 2-0 kugeza ku munota wa 70 imbere yuko Lyon ihindukira na ikabyishyura. Hongeweho iminota 30 y'inyongera. Igice cyayo kinini Lyon yagikinnye ari abakinnyi 10, ariko ntibyayibujije gushyiramo igitego cya gatatu ndetse n'icya kane. Ibihumbi by'abafana ba United basohotse ku kibuga, ariko mu minota 6 ya nyuma Manchester United yishyuye ibyo bitego, ndetse Harry Maguire ashyiramo igitego cya gatanu cyahesheje itike ikipe ye. Muri ikigo cya kabiri United izakina na Celtic Bilbao yasezereye Rangers zitsinze 2-0. Soreze kuri shampiyona ya English Premier League, imwe mu mikino izaba mu mpera z'icyumweru ku makipe akunzwe cyane. Ejo kuwa gatandatu Everton izakina na Manchester City. Ku cyumweru Arsenal izaba iri ku kibuga cya Ipswich. Manchester United igakina na Wolverhampton, naho Liverpool ikazaba iri kwa Leicester City. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Mbere yo kubasezera nkunda ndabibutse ko umujyanama mukuru w'ibibazo bya Afrika mu bushikiranganje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire Masad Boulos asaba ko u Rwanda ruhagarika imfashanyo ya gisirikare ruha M23 kandi rugatahukana ingabo zago zose ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi nyuma y'umwaka uzorumana ejo kuva habayirindi mu kaje imisozi rikomeye ku mutumba gabaniro zone Gitaza komine Muhuta n'intara ya Rumonge yatumye imiryango yaba
y'abababa 500 ija mu kaga ubu ibaye mu buzima bw'ubukene kandi bugarijwe n'inzara. Dawibutse kandi ko ibiganiro byacu bibandanya no mu misi impera zindwi ku munsi w'ejo muzokumva ikiganiro c'imvo n'imvano ku munsi w'Imana naho muzokurikirana ibice bibiri vy'urunana twashikirije muri nondwi amakuru yacu yaragarukiye ngaha mwarakoze kubana natwe muri indwi yose mugire weekend nziza mwese murakoze.